Kanitha no thiete nambere na gukirira itua ria igoti itugiru ni undu wa gutaura watho ungiheka mweke andu a huura umwe kumba ikundi ingigitirwo ni watho. Kanitha wa pefa niguo wa ica ikuhi gukumithia ndeto ino makiuga watho uyu ungitikiria wahota kuiga ruriri ugwati-ini wa kuhuka. Iyo ni kinyume kia maadili na ni kinyume kia unduire wa ona andu othe ona to maadili ma andu ona Biblia ni iregete uguo. Gukirirwo Atongoria ya kanitha nimendekithitie mbunge ya bururi o hamwe na ya Senate guikara thi na kurehe mogaruruku hari icunji imwe cia watho iria ingitwaririria bururi mawatho-ini matari metikiriku unduire-ini wa muturire wa muingi wa bururi. Ungikinya ciana citu ni igukorwo cikirutwo kana ingihitukirio maundu maria mari kigarie na Ngai. Ni tukuona kuhuka kwa ruciaro rwitu na taciari ahujia bururi wothe nitugite ca. Kanitha wa Prayers Faith International kuma Naivasha na kanitha wa AIC kuma gicigo-ini gia Kinangofu ona mo nimokireire itua riri makiuga ni rirakiruka morutani maria mari mandiko-ini matheru hamwe na maunduire riu makiuria thirikari utafarira ndereti ya watho wa kugarurira itua riu. Maana hiyo ni kitu kibaya katika dunia yetu ama katika nchi yetu hii ya Kenya. Vijana ambaye ni wazuri unakuta anafungwa diaper. Watu wa Kenya tukatae kabisa, kwa sababu hakuna lingine ila ni kukaa tukitazama juu mahali msaada wetu watoka. Ni jambo tunalikemea na tumelikataa sisi kama Wakristo. Oho ni mathingatite thirikari kwaga gwitikiria mabururi ma nanja gutindikiriria ndereti ya ihiko cia huura umwe. Kenya is a godly country, and as we pray, as we kneel down, we cannot bow such evils to happen in our country. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.